scam. Ama-agent i-game. Hayi game. What happened? Hayi game. Hayi game. Hayi game. And bayacavana abangana ama-agent. Mamela njengoba mfethu yazi ama-agent afana nama-coach. Phela ama-coach mfethu bane-group yabo. Bayaringa ama-coach. Mawubheda mfethu bazocava sho ukuthi lo uyabheda lo. Uyenza so ungatshela ukuthi okay indaba yakhe ayiphumanga ephepheni nani. Mara uhlala wazi ukuthi lento le ikhona bayayicava la ile. Ngoba labantu mfethu bayaringa. So yabona mawuyiplayer mfethu ungaziphathi grand utshela ukuthi ezinye into aziveli. And uthola ukuthi icoach yazazi bayaringa mfethu mfethu nenye into mfethu yabona ukungaphathi grand ama-coach nakhona. Wadelela nani uhlala wazi ekugcineni uyohlangana nayo vile. You understand? So lento lena i-journey le mani inzima mara mina ayithemba nama ngihamba nayo bese ngibona ukuthi akuthanda lebhola liyaphela manje. Ngoba manje yazini bese ngidlalela ukuthi yazini ngikhona ukuthi maintain. Goed man. Ja, shawa. Di Maria. Ukrele ngoba Apha amacici phela ngoba namacici. Hayi ngisasengqala. Sasechipwela kuphe isishuku la. Ayazi. Otherwise hayi mina ndiyaswena. yezwa wathi hayi lokuthi hayi ngeke ngize marotha yazi ngishayela imajiti Hayi right. mfana bekunini ngitena mfana. Ayazini. Ngithawuthi ngize vele azini. Kanti ini beinstaniza kodwani usishuku unelive na. Yamazi ukhiphe ezinye Khiphe ezinye marazi. Ngizatshela ukala uthi hayi wena unyiko bekakudonsisa lezi zinto ngithi Ngithi ukala kanjani ngoba ukala wangifikela phezulu kwakhe. Ukala ufikele ezandleni zakhe. Ngifikela kukalawa phela ngani. Ukalawa phela iFortman. Beni kwamazulu lonke. Yeah. Naku Chiefs kusona. Cool. Development. Kwaze kucabe Pete Westward beniphetha kusifiso nini? Lapho besilanda. Lapho ke benilanda. Besilanda. First asikwale beku sashale Elveti elejama elejayini ijama ejoma yabo ukuthi ngikuphethe amnandi otherwise kodwa manje mnandi. athi sibe ne chat inyana yabo Yeah. but siyazana kule board le la hlala ngamahala le board le board asitshela ama trappers kodwa ukuthi unyiko Shabangu uqale which professional team ayakupha agcina kwiphi. Mina ngikhulele eKasi la eSoweto Shawela. Yeah, bengidlala kwa Spurs mangisuka Spurs ngaya ku-Chiefs. Ku-Chiefs development. Yeah, ngidlalela 11 years there. Oh, that's your first professional team right? Mangisuka la ngadlalela enye team. When was it? What year was it? Mawufika ku-development the-Chiefs? Ngifike ngintwana mfethu ngisasena 12-11 yeah. Bengidlala kanda 13. It was 1973 because 73 Maroyaz ushayile. Awushayanga? Next. Okay. So ngisha kube ngishayile yazi. Hayi, kube namanye ngisadlala. So ufika ku-Chiefs wahlala 11 years you were developed actually. So from Chiefs wava ngaya kwenye team Alexander Vodacom. Yeah, Vodacom. Okay. So from Chiefs to Vodacom. It's Vodacom. Awuyanga ku promoter to the first team lapha. Siyabuya kule. Okay, afile. Ayile uzoyipush to ke le. Mina nje sengifuna. Awuzoyizwa. Yeah, so waya kwa team yakho Vodacom bathini? Vodacom Alexander. Actually abathi Komora manje. Or Komora. Akusiyo ngadlala nabo ma 5 months ngathi Vets. Wathi Vets. Yeah, Vodacom nesifiso mi. Ngathi Vodacom. Oh, Vodacom team before Big Boys. Ikusase Big Boys. Abamba 5 games lapho 5 games wena bangikhuphula. Bakhuphula bathi first team. Hayi lapho ngiyaqala. Then promotion first team which year was it? Maybe 2009. Yeah. 2009. Before World Cup. We confirmed by then. Before World Cup. Then from Vets where go? From Vets ngathi Amazulu. Hila ke mara ashmara niko. Mara fair. Hey. Mofika Amazulu which year was it? Ngivaye nini kuVets ngivaye kuVets 2012. Yeah. Then wathi Amazulu 2013 kwaMazulu. After Amazulu ngathi Leopard. Yeah. Alright.
wayivala ngile party angayivalanga abuye ngathi Vodacom wathi Vodacom Kalawa vie wahlangana noKalawa vie and ngina question ngathi Babero mangisoka kuBabero ngathi Platinum Stars iphetha kubana bozongo by then or besekavayile azongo besekavayile becoach abana becoach uRoger Disa okay so jam uyivale ngePlatinum ngivale ngeCape Umoya Cape Umoya beyihlala ku NFT by then yeah ngiyabona iCape Umoya so kodwa ne ngifuna sibe ne ungisha ngebest starting 11 sakho all time ne number 1 ne goalkeeper goalkeeper number 1 ngilahlela Darren Kidd lo vimbela in Cape Town City nginike Darren Kidd angibuya kude naleyo muntu kuvethe nyamkhumbula kuPittsburgh man okay thathi cup naye no muntu ale right back Sipho Mngomezulu left back Patrick Phungwayo uva Patrick ukhona ngingazama hem ukuthi tsotsi la then left center back sorry confuse yimi yimi Siyabonga Zulu okay may his soul rest in peace then right center back ni OJ Mabizela OJ Mabizela then ngapha ku right wing forward Sisoni left uya ngobani ngiyazikhapha huwenga ngiyazikhapha okay sharp ngiyazikhapha then la imali yakhe igado bani la isikupini la lapho yazi ngigadisa abani la ngiyamgadisa imali uDona la uTeko ngigadisa uDona la gade nje mina ngigadisa ukekane ngibeka uDona la mina ngigadisa uDona lapho siyeza la sibeke uDona Titi Modise Teko Solofela Modise then ngapha ubeka bani bekuvila Siyabonga Vilakazi Sifiso Vilakazi General ngikhumbuze udlalela kuVetse ngibeka okay then ngapha uthi bani ngapha uKhapha Mshishina the great Shikabala Themba Mshishizana then ke si skora ngobani la phela la umuntu osithathi ngiyambeka uJomo la awashaya Grootman Jomo so Vilakazi okay Sifiso awashaya la phambili no but ayithi umbizile la abaningi abosifiso bayithu abaningi nalomunye usifiso ngapha beka abosifiso bazokudika dlala ngo left yakwaMazulu okay before nyukisa kusijuku nje nami ngigijimele ngalo kushaba sikhona nayi question nami omutsubisitse Kalawa Gonana yini Gonana igonana sengiyazi uzoyibuza ukuthi Gonana sengiyacaba la bathi ngithi awudito ngifuna ukuyazi Utsana fela jolo moshimane mo surela ka semo mo setla ka mala vitso fela jolo ka mabitso ba cousin ya Beyonce X ka Cardi B and it's Trap and Pass on Clock Buffet on Fridays for Trap and Pass. This week is a jam-packed and hope near ready. Athi ngiqale ngokuthi congratulations to the Soweto Giants. This past week bezivucha pe and congratulations to the Soweto Giants, the Orlando Pirates and of course the Kaizer Chiefs as they both successfully proceed to the Nedbank Cup final. Ngechanzi ka May sohlangana Moses Mabhida eThekwini elikaBanana, a game we cannot miss. Bese singena kuyo indaba ye-CAF Champions League semi-final masibheka e-Africa. CAF Champions League semi-final kusasa ngo-3 p.m. It's a home game for Mamelodi Sundowns. Esidliza amane likaBonda abanye bedlela eshumi esikhomba ngeliphakathi abanye bakhomba ngelijwayelekile esiqaphuna shiya abanye baqaphuna ngasalutho. Wena waye-Africa ubuya nenkanyezi ziphila kabuye Masandawana bazobe babhekana engqondo neAl Ahly. Then ngo-6 p.m. it's also a home game for Orlando Pirates. Esigama kepulo umuzika masipala zobhekisa phezulu. Wena waye-Africa ubuya nenkanyezi ziphila abanye basabheke phezulu esibhakabhakeni emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo. Orlando Pirates izobe ibhekane ngqo nePyramids bese kuthi on Sunday ngo-3 p.m. it's CAF Confederations Cup semi-finals with Isimba versus the Stellenbosch as the Cape Townians
Bay away. Let's support the South Africa Bafethu this weekend. Business, we are back to Mzansi with the Betway Premier League games. This is what you can expect this weekend. Namhlanje njengoba kuyi Friday, ngo7:30, it's Richards Bay up against the Cape Town City. Bese kusasa njengoba kuyi Saturday ngo3 p.m, it's Marumo Gallants up against the Golden Arrows. Bese 5:30, it's Chippa United up against the Amakhosi, the Kaizer Chiefs. Then at Peter Mkaba, it's Kukune United versus iPolokwane City. Bese Sunday, sivala ngayo iMagesi versus iGS Galaxy ngo3 p.m at Pietersburg. On our today's guest, namhlanje siphethe uNyiko Shabangu. This former midfielder was born December 1988 in Soweto, Msotra. Started his youth career playing for Bidvest West Reserve, then made it to first team in 2009 with 28 appearances, 3 goals and 1 assist. He then went on a free transfer to Amazulu FC in 2013 before getting signed to Black Leopards in 2015. In 2017, he joined the Free State Stars with 7 appearances and 1 goal. 2018, he joined the Platinum Stars, having 14 appearances and 2 assists. He finally signed with Cape Umoya United in 2020, where he ended his football career. Namhlanje awuthisizwa ukuthi what the man himself has to say about his experiences within the game. Join the conversation with Amakrotman Mushugu, Sizwe Nkosi, and of course the beautiful lady ngisho yena uThato. Awuyebo sithuthi kwamawala wala umavula vala kwamawida kwama international ya bafethu, welcome to another exciting episode. It's Rip and Pass season 3 ya ne kuzaba mnandi kuzaba late. Cho, msizwana. Hayi iziyakhaya. Yeah, hi. T. Hey. All right. I'm good. How are you? I'm fine, my darling. Bafethu, ngiphethe nje yami uNyiko Shabangu. Umuntu yazi umuntu lo. Hey, bafethu, ithi ngisho something before kuba nama advert. Kuma advert bathathe computer, leka computer. Yeah. This was the guy na holding a tall ball. Oh. Zakaria, ita my computer. La salona. Computer no. Coach. No wena. Imto. Uthole blekam. Baba wami. Prokhuma. Kizwakala. Bamthola ngasikhathi athengisa amalahle kwathengisa amalahle. Ushake sidala bafethu. Njaya Abuya kude mfethu. Sheke. Uthini njami? All right. Awusithathe mpijama batshele uthi introduce usho ukuthi wena uShakes uyava. Cala wadlala kuphi? Ngani? Mina uNyiko Shabangu khulele Soweto Shawela. Bengidlala ku Hotspurs. Ngina 11. Thema ngina 12 ngaya ku Chief Development. Ngidlale lapha for 11 years. Ila ngihlangane khona nabukhune namajita boSandile Zuke, abukati. Thema ngisuka vele ekhosini. Ngadlalela ngeteam. Alexander United. Mara angidlalanga for long there. Okay. Ngidlalanga for long, like ngidlale like for 3 months or 4 months ngaya ku Wits. Asihlale phansi nje abantu abaningi abazi ukuthi kuze kanjani uyintwana encane le advert uyithola kanjani. When you will be my computer. Even before that, like tell us about your background. Go Shawela. Oh. So mina ngikhulisa eOlidi, single mom. Yeah, mara ngikhule grand like elalini Olili like belingenzela yonke into, bengithola yonke into. Bengintwana vele mangifuna ama cocks Olidi vele belenza show ukuthi ngiyalithola lelo mangifuna whatever ngifuna ngiyithola mara ukuthi mina ngikholelanga igathi isikhathi eside. Cause bengumuntu transport bengilanda esigela ngibuya vela ngabo ma 8 bengumuntu onjalo kusaseyintwana ngisasena 11 12 ngoba ngidlala kanda 13. Uqala kwami ukudlala ku Chiefs vele mara bekunzima ukufika la. Mfana mfana phela first day uya la uvanga egado. Ngisaseyintwana la. Unangaki? Bethi ngina 11 ngina 11. Ngina 11 ngilanda ikhona. Awuhlangana nokhune maybe emakadweni because nayo ze. Na uvanga egado yakhe ngala ikhasi lakhe nami avele gado vele mnanda ngivana coach ngilanda icoach up. Yasekasi ngivana nayo vele ngicela endlini vele. Bayithemba vele endlini vele kusaseyintwana nami angazi nix. Ayangithatha nami ngijabulile vele ayikhosini. Ngiyafika vele sijura. Hayi vele mangifika vele ngiyabona ikhosi vele yilo vele hayi mara training kit hayi coach Chera vele sinike enye kit vele yangala overseas ngibeka coach overseas
akuseyikhuzi lapho bathini Nike kungena Nike lapho abengene Reebok bengene Reebok ayi manje ngisathe intwana nami sengiba confused ngithi ayi Chiefs le manje sichima ngento eziso ayi yabona vele ayi ngijime vele mnandayo ngiyabona Spire lapha vele ayi bangibize vele bathi kusasa vele kumele ubuye angibuyele egalweni isijuku sekulate angithi mangibuya vele bekumnandi ngegala mangibuyela mfana yoyo sekuyanyiwa sekubhaya sesipinyene no ngintwana sengithukile mfethu ngani train okay wathi wakhale vela ngili train vele notsama ka train so tsa di taxi di Uber nesadi yabo ngili train vela tsara train vele ngibambe igalo vela mase sibuya shuku ayinto beyirawe ke mess ayi masifika vele kasi ngiyitshela le ngithi mina ngisabuyeli kusasa mina sibuyele ngithi ngisabuyeli ra ithi how king loringa no coach nani vele sibuyele vele ngegalo kusithu mangifika vele coach Teradazini hlala kuphi ngithi shawela tayi ngila eFox Lake ngizonishiya la nibamba itaxi ayibana ngijabule sijuku phela ngiyabona ngiyabona into zami sedeli grand vele coach Teradazini mawuhlaba itaxi uze la kimi sengivana naye sengivana ecoach ngiyabona ukuthi hayi into zami vele vele hayi ekhosini vele hayimi vele ngibhazi ithi under 13 zithi under 15 vele ngilibele ngidlala la yabona zithi 17 ayingiyeke yabona kamera siyagijima yo ufike nini ukuthi eChiefs like how did you get to Chiefs the interest in soccer siqale lapho nje ukuthi uqale kuphi ngale kasi vele bengishisa vele mara bengisaseyintwana bekunabo ma 10 so le coach lena vele kube nama trial vele ku Chiefs masuka vele siya lapha nje yobe ngisho ukuthi ngihamba ngetrain vele lapha ngivanayo vele ngivanayo siya la ngitrial mangitrial vele bathayi mnandi ubuye vele kusasa yaqala lapha ijeni yami vele ngaqala ka under 13 vele ngilebile ngikhula vele under 13 under 15 under 17 mangifika vele ku 17 angiyeke vele sila ngikhenye idisk yabona manje ngikhenywa yini sekumnandi kasi sengiyakhula sengiyabona manje ikasi manayi manje ikasi imfitha nokubloma ucheck angizazi into zokumehlweni ucheck yabona into ezinja ayi ngiyanokuyeka mangiyeka vele bangilande vele ayi ngidlale 2 months vele ngiyeke vele ayi mina kumnandi kasi transport mangilanda ngiyazifihla sijuka ayi transport emva angibuyele vele zithi under 19 vele angibe serious ngiyabona manje hayi into yami ngathi yasonde ayizithi vele reserve league vele hayi first game yami vele ngifonele sesigele hayi miyafuneka insurance insurance yabathi namhlanje uyadlala ayi phela lapha kuyathusa uyazi bekunjani enduzo nawe uyazi lapha boskara boba ayi mfana lapho ngithukile ngithi bathini la ayi bathi utate ebuzo zazokulanda ayi mfana ngithi la timerazi ngiyenza ayi vele tate bazwakala ngilanda esigele ngabo ma 12 ulho let's go angilande vele sekafuna ngabe usikhathi sambili zithi vele ayi makangilanda vele sesiyendosi straight mina naye endosi sivela amashitas dlana super sport ngara vele ngarabo Michael Kambula wepiko asijuko ngiyenzani ngilahlela saseyintwana ngiyenzani angiyabona into yami ihleli grand vele hayi ngibile ngiyadlala la kumele ngisayine khona ayi bacosha icoach ngara the first team ngapha kufika amanye amajita angeke ngikhuluma amagama yabona ngoba fika abanye vele makufika bona vele kusayinwa bona ngara ngoba ayi dona amagama vele afika uMandla afika uGeorge ngara Toslis noMandla sharp makufika vele basayina uGeorge vele ngiyabona into yamayi basayina lefting ngikhona kwade vele ngivaya vele ayi ngiyevele kuleze Vodacom aleze Vodacom vele zingithembisa inyuku saseyintwana thanda inyuku phela ngoba lokushi obvious ngibuye emsona thanda inyuku uthanda imbala namanje yabo ayi vele zingithembisa inyuku lezi makumele zingihafa ayi mase zingihafasira nikungayitawa le kayitawa siningayabo ma 2 clips ngiyabona ukuthi hayi le ayi uragaza vele athi kiba intwana yamaye Paradise vele ringa no Paradise phatha siye kuVetsi ngitavela asifike vele kuVetsi noragaza vele first training asichacha abantu thume sibachache uhlanyelo wende le kuVetsi ivaye ngada abo Roger vela ngiba neoffice ne ibadonse ngada ayozana nizobona ngaze mina ngibona into enje wena oragaza arakara
qalisele phansi igame ishu mamela sibaphinde ngathi asithola abo KK abo Chayila abo English awura kaza vela abaqhaqe center mina ngiqhaqenye bayithembi lenye into anabe bayithembile ngayisign first team yona right back ithembe blind angiqhaqe kuhlanye Paradise athi yazi ukutholela intanga zakho la mamela suke lapha ngeofficeini vele badaya yazi nayi contract Just On like the that. spot. I contract vele bankai contract vele Beat Boys mari grand in first team Malini. Mariaza belungu vele 0.5 Sharp. 0.5 mara lipaya kimi yabona manje ngiyabona ukuthi la 0.5 ibonus likhona ibonus 5 clip again ngiyabona okay masiwine 5 games la 2.5 ngiyazi 2.5 nalento yami le hayi yahlangana nyane manje yabo ngiyakhona ukupatanisa hayi vele hayi bethi vele makumele ngisayine naku clearance ayikho iclearance na ku Chiefs nakhona ngitholanga grand kumele ngibuyele ngada mangilanda le yangayibathayi kufuneka yaku esekhosini kumele manje ngibuyele ekhosini ngencenga manje vele ngibuyele bangayi vele clearance ekhosini hayi ngiqhubeke ngayi Beat Boys vele hayi 5 games vele ngibile ngichaqhabathi nabo kagaza ngayila abo KK labo Chayi sha abantu ku Vodacom usadlala Vodacom 5 games vele bangikhuphula first team vets bana ngiyabona vele into zami ihleli kahle ayindaba yekhosi akusana ndaba nayo avela ayishuku vela ayi ngayi ngijime vele bangisayina kuyi Wednesday Thursday vele kwamele ngejimile Thursday mangifika vele ngiyajima cha ayabona bangayi staff Friday camp ayi sengisekhempe Odela. ngithi hayi lento iyayenzeka manje hayi lento iyayenzeka ngiyayibona sihleli kahle into yami hayi mara ngara vele sebanginikile into yami sebangi contract sekishintshiwe makusase 0.5 uyazi baqala nge 5. Sharp. Standard. badana into yakhe 5 lakho vele 6 months vele ngiye vele first game vele hayi ngibize vele uRosha ngala yazi makuqhenjwa ngiyangibiza manje angitshele impilo ngifuna ukuqalisa kusasa ungayibamba lento ngithi yeah ngayibamba le athi serious ya uNtsundu uhleli la abuza uNtsundu athi uNtsundu uthini uNtsundu athi vela ngayibamba angibuza ngithi mina ngijoyela phela ngibuye ekhosini bengidlala amadabi obvious makuqala idabi iqala thina yabo hayi vela hayi bangilahlele vele Swahilies cha vele man of the match first game Ngidlala nani? obvious dlala Swahilies PSL la ukuthi uvila azophuka khona idola ahlaba ukobole phambi kwami mina ngayivele ngayiku right ngibangigayile ngamla leli vele uRich vele ku Chiefs yazi vele masibhekane ma icoach bekutshela lo doctor ke no is ukuthi mama komlunga ngeke mama komlunga mama komlunga ushuda hayi vele ingamla vele ize vele ngisichachele ngivele ngisichachela le ngamla vele hayi man of the match cha ayabona into zami ihleli kahle ngiphethe kuvethi yabo vethi vele mnandi sithu ngibile ngiyadlala grand ay injury vele ay ngibuye ku injury vele sebangayi contract seyichichile leya yakhumbula bebangayi 6 months vele yangama game ay iphume vele contract le bangayi vele enye 2 years 2 years vele sekune agent ngayive yabo hayi vele uye vele lebile ngiadvise mnandi akhave ngithola idlala vele lapha eKibla yabo mnandi vele ngibile Leli misipayintela kulo. Hayi. ngobani manje So yabo mnandi vele mnandi into zami vele sava grand vele yabona vele ngithola idlala vele ngilimele ngayi mase ngibuya vele ku-injury vele uyazi awusadlali le way yabona nami ndayide ngile ayiseyangishaya mfana yabo ngayivele bangigaye 2 years ukuse ngisagijimise 1 vele le vele sengilimele injury vele mangibuya vele ku-injury ngiyarecover vele ngayisile relegation yakhumbula kuvethi ayi vele phela ngisadlala mangibuya vele ngidlale vele yabo ngidlale angirecover ngibe mnandi vele ngidlale vele hayi ngidlale vele ngibuyele vele ngingasadlali next season kube nani lesakileli ukuthi vele abo Rocha bazobavayisa vele abo Rocha vele babavayisa kufike lezi ezinye kufika vele lezi sichithe wonke umuntu yabo kanti vele mabachitha wonke umuntu kanti amaZulu vele masibahlaba ku final ku Nedbank masibahlaba kanti bangibhekile la hayi vele hayi
fone enye agent ya nyikwa ubua limuthi so hayi nakuthere contract no yamaZulu mara kubahle usayinelini no ring angiyamtshela mina bethi agent and agent ami umuntu osuka ngakhona ukukhulumisana nani yabo hayi mfethu ngifonele agent ami ngimtshela ukuthi akhona umuntu oso wena njengoba bethi ungakhona ukuthola ispan umuntu uphethe ispan yabo khulumisanani ukuthi nina bethi nihaya kanjani nenzani mina bethi ngivanye yodlala hayi le bethi yaqina le yabo mayicina shuku mfana ngithatha into zami bethi ngithini yazini ayi futhi le yaphela ne contract bethi angivayi shuku ngiringena le agent leni vela ngifike vele kwaMaZulu vele first training vele chacha abantu hayi bangibize vele officeini vele contract mangigaya shuku le ngayivele seyikwatile izwi ukuthi sengisayinile uzithina ngibele bengibhayela amabhoots nani seyangihafisa manje ethi funa yonke imali yayo bengibhayela wonke amabhoots oLCBT izongifaka ephepheni izongisuwa in angiyayibuza imalini ayithi kimi ngisendele ichoko hayi vele ngisendele ichoko mfethu nginandaba sendele ichoko ngithi hayi ngiphume kule bar ngiphume isipane nalena vele akaMaZulu vele hayi saseyintwana phela kaMaZulu ngiyafika ukhumbule mina ngizibuyele eJozi zibuyele eJozi angaza ngaphuma ngekasi yabo sharp ngamnandi ngifike vele eDurban vele hayi ngiyalibona vele hayi city vele imnandi vele city imnandi vele ayazi man hayi fike vele ngiyafocus vele yabo njengoba ngitshela ukuthi vele ngifika namhlanje training ngiyafika next day vele bayangisign mangiqeda ukusayina shuku ngejimini ngiyaphuka la cha ngiyaphuka ngiphula abantu ukalawa nakhona imistake ngisho ukalawa uqeda umuntu uyaliseta athi ufuna ukushaya mina ngifika ngithi ngiyaliphuka yabona mangithi ngiyaliphuka akhahlele yini akakhahlela yiphuke lethaboli ende kulelo viki bethi dlala ne Chiefs kumele ngiyicala hayi ngiphuke vele ngibe out boma 3 months 4 months hayi mfana ngayingiferi qale manje riding mfethu vele sengicala sengiyabushaya manje ayisengiphuza manje hayi yabona manje sengiyenzani anginamuntu ngala ngiyi-1 yimi novila ngiphuma novila nayo ne-stress sakhe akadlali yabona manje stress sami sengisikhiphela va hayi mina ngiyavaya ngiyabushaya into engiyenzayo kusho ukuthi mangiqeda ukujima bethi obvious bottle store bangifike endlini vele ngiyarelaxa vele ngiyabushaya ngiyabshaya vele sekuba into yanini sekuba into enjalo amashiti mawe ecampini obvious uyabona iDurban phela mawudlala eDurban ama game wakho wonke ama away ngoba maybe Durban kunama team ayi2 or ayi3 so always nizohlala niphuma yabona away game so mama bacala baphuma mina ngishaya ikara vele ngizekasi vele ngishaya ikasi ngitshele kwamele ngibuyele emuva umuntu udakiwe ngaye yabona into ezinjalo hayi ngapha yini stress angifuni ukubona makumele ubuyele emuva ufune nje ngapha lebele yabshaya acabanga ukuthi ngibuyela kule ndawo leya and then nakhona yazi kumnandi kanjani phela ukhumbule mina kuVethi bengidlala namaHrotman agrand bengikhona ukuthi noma unenkinga phela kuVethi mina angiphuzanga kangaka ngiphuze ngicala ukuphuza njengoba ngiqala ukuthola ioperation mangenza operation mangasadlali ngiqalela ukuphuza mara bengahluphi bengayibongeke kuze nani story istory siqale eva eDurban yabo ngoba ngara eDurban akunamuntu ngala kuVethi bekhona amaHrotman ngidlana uthando umngomeni abosense yabona khona amaHrotman noma ukuphuma endleleni yakubuyisa ukuthi hayi intwana yami abuye la uyenza so yabo manje mawufika eDurban ngara sizwe simpetha akunamuntu yazi eDurban nje unetinto uyibona ibeach into uyibonayo phethu umuntu maqeda ukujima ubheka indawo zakho na ubheke zakho so mawuthi stories qale eDurban what stories angisayi ejimini phuza kakhulu yabo sicale lapho uyagwinya ngiyagwinya ini utshwala awutshwala bayi bengigwinya so Nyiko so ufikile kule 3 months so idlulile uyewaphola or ngingaphola ngarecover mangirecover nakhona ngisadlala nakhona ngara iwelcome lapha bengekho grand ubabona umuntu betafike umuntu udlala naye umuntu athi ukuthi hayi umuntu onaza seJozi nabafana baseJozi suke eJozi nizeDurban uthatha imali yethu ayabona inkulumo ezinjalo angithathele ekhaya sinini yabona siblomile ubabona bethi indoda ingibambe hey ayi wena ekhaya lakho liwiki angeke udlale
Hayi, ubani ukubamba? Hayi mfana. Hayi lena ngilikhiphe igama ke ngiyasaba ke ufuna manje angishange izinto. Wani futhi ngishanga izulu. Ubani? I-player lo muntu loyo. I-player. Likubamba ukhakhayi. Khaya lingitshela ukuthi angeke ngidlale. Kana kanti ngiciniswanga la. Bathi ngiyuyika ngeke ngidlale. Mamela mfana. Same player mfethu kusho ukuthi bangishange pass igame on ngishaya ngephasi through pass ngicede umuntu bakumele ngishaye cross. Qhabadla I'm string. Simply angishaya ngephasi ngibambe ikhaya ngitshela ukuthi angeke ngidlala. Idlala phi lo player lelo? Ungalicabanga mina. Akasadlali manje. Idlala iposition. Solo ayanda zamini la. Solo ayanda zamini. Mina solo ayanda zamini. Mina ngiyakutshela. Mina solo ayanda zamini. Akusuka. Uba ngisola yedwa. Yabo, ngiyakutshela. Ngiyakhumbula lelo game waphaswa uye sharp. Ayanda zamini pass sharp. Yeah. Hayi. Vele kube necase vele lokala vele ayishilo vele ukuthi vele vele besibshayile vele namashida bewadlala ngala eAfcon. Bafana idlala. Dlala Durban to qualify. Nali kaka yempinji yawo Nyiko. Yeah, Sheiks Chabang. Yeah. Sheiks again. Sharp. Nali Mazamba. Thuso. Yeah. Nali Mecha. Yeah. And bona ba win ba celebrate. Wena usane ka gym. Ko flopa gona Sheiks azaretso. Abona go tsoa. Go kae nako? Durban. Yeah, Amazulu. Go maybe training safe edile. So litsabelela lo celebrate le bona bana. Le kae? Durban. Ngiyabathatha vele savaya sabshaya vele khona enye indawo vele lapha eScholars. Yasaza kuphunywa. Phuma lapha mawuphuma mfethu sekuyakhanya. Vele siyaphuma lapha siphuma vele ngaboma past 6 to 7 and thina la sidla ngo 8:30 melubela and sibloma fair and shaya imoto vele sivana machita sonke skidla kuphi kimi so ayisagidla lapha ngithini ngokala akala yazi nasibambi hour nap masivuka sibambi shower soba sesingcono manje so gym vele ngipitaya mathi tsala la khona sivuke ngobani ngoma 12 sivusayela abantu abagonda utshani nabazi bangithi ntwana yo mfana ma olidi yo agent coach anyabona utazi la ende lampeta ke umuntu ongakhuluma nalo noma ngayenza ayabona ngithini ayafana ayikala ngimvuse naye ayimfana yazi ngivusa amachita ageza vele abothuso ya mabuchita bothuso vele kumele nabu major kumele babuyele vaya campini vele yabo vele siqale vele sibhaye igawulo vele emall gawulo vele mangithi ngiyabashiya ayilaze lebhadi mangithi assistant coach naye na izela ehotel la iyangibona ngizange ejimini ngishiya amachita akasekho kalawa lapho ukhona naye la kanjani ngoba ngihamba naye yasibona mfethu assistant coach yabona ngicala ngithini ngokala akala mfana ngithi yaza bo coach every day ekseni babamba meeting lapha ngo8 mina nasifika ngo7 soculisa vele sifike vele ekseni vele ayisicolise vele abasicolele vele yabo mfethu ngiyabona mina mfethu angayivele mina into zamazivigrant ngara angidlali ngayimi nestress babe machida mawavayila mina ngishaya imoto ngize eJozi nini mangiseJozi bele ngivuke mina ngivuke manje ngejimini ukuthi mfethu ngishaya imoto nini ngaboma 8 ekseni khana ngivuka base ngifika ngala itraining seyipheli yabo sekuba into ezinjani nalo umuntu onakaziphathi grand nani kanti abazi ukuthi behind yona riding lena phana bengekho grand like stress ngayingiwani ngayingintwana yanganderstand ngisedebeni mfethu ndiyalibona iThekwini linjani phela amaphuma ubona iThekwini and ayikho into ongayitholi lapho yonke into Sheiks imibi mamela ayikho into ongayitholi la ngizanibona ndlalela amazulu mfethu and mina ngibona ngicute ke ngiyakwazi ngokuzenza uTyrus kanjani uyazi ukuthi uyawo angazi bonginika mari yazi la angiphinde mama unomntana soyibanga lami ungangeke uyiphike phakathi kwabantu true or false every day noma umfonele unomntana nje ngibanga lami ithi thanks shake hands with thanks ntwana nami okay thanks sharp yeah ungaqhubeka ngestory sakho ke sharp ke yabo so behind lento lena but like being ayimfana bengekho grand bengisasentwana ngeferry
and riding bengishaya bethi ngaphakathi and akekho umuntu engakhuluma naye njengoba bengisho ukuthi kuvethi bekhona abantu bokhona ukukhuluma nabo and nakhona usekazi unokuthi ngiyakusizwe siyabona msizwe singithola la intwana yamahaya ungawathi uzoba grand manje eDurban mangiyangara mangini uyas bona ini unomntwana mina ubona izintwana yabona izinto ezikhipha stress and kanti ngiyenzani ngiyazibulala mina inside ukuthi azini and ngayinduza into ezibhayo and ngayine stress ngamele ngihafa idladla ngayi oli yabona manje into ezibhaya ngayi so ngiyabona ukuthi ala hayi ngcono ngihambe la isekho lento angibalande vele office ngibatshela ukuthi mina iplan mina ngisakhona ngicela nje ningayini loan or something ngoba la hayi abe ngizobhola la msisi Ngekunywa muzobhulisa like yini? Lifestyle. Ngiyayiwa ngala like Drive i-Durban. ukuvile. ngarambe ngitshele Awusitshele nge-lifestyle yakadavi. mama lifestyle ngarambe kanyiwa Like kanjani kwenzakalani Shix? embethe Durban kuyabheda mfethu ngarambe tazingiphumula nini phunyula kuphunyula Wednesday kuphela kushithi from Monday Tuesdays yawa le Wednesday kuyaphunyula Thursday Friday Saturday Sunday Monday kuyale ngamela mfethu bekhona enye indaba bathi kusesikalasi Yayazi le. mamela intombazane impethu bafuna kanje akuthathe ke iqephe kuphela mawushaya ijina ungena bayakujikisa Hayibo. mamela kuyanyiwa Thursday ithi ngixoxele esinye story salapha esikala angithi unakala ukhiphe samathi Ungangitshela ukala wazichamela. Ungangitshela ukala wazichamela. Somlanda ngamuntu wakhe 10 years. Ungangitshela. Ngizomlanda ngamuntu 10 years. Azoshaya. Ngibamele. kala ukhipha somuntu Wathi umuntu wesitolo. kala la Mhlawumbe unyathelela plus ngapha uhlala usulile nofana namarakaraka. kala la Ngithi nangapha isidwadlo. kala la bengekho fast Yazishayela lesishayina. mamela vele asiphushaya vele Thursday skalasi ayisaphushaya siphuma ngobani isikala siphuma vela ngabo 7 sidla ngo 8 ngikala vela masifika lapha sifika vele siyangena lapha yabona lapha emabita vele mangena masingena vele ngithi asicala eshaweni vele shawa stakiwe mamela stakiwe esashawa sibantu saba siyagawula ledlala ifree ledlala nini dlala Sunday uqala uqala useteam hayi bethu qala mina sijuba balahlela mina ukuqala la ngiyaqala vele first game shiqala ngaphandle ayiyadlala phela ngikhathele blind yes ngidlala kusho uqala ngaphandle wena uqala kwamela ngene second half. second game angithi mfethu kusho uqala ugidlile ngala ebethi laba blome khona namashini Sintsambile kusini. Bamba istudio sakhe kushoot out gone mina mangiphuma ukuyodlala mfethu kushoot amashita mina mangiphuma mangena amashita ngithola ugidlile mangithi ngiyambusa icoach live bamiyeka lapha and useteamini nazi bayenzani bakhipha yena bafaka mina eteamini and lapho udakiwe babona lapha mina bangibona ukuthi ngidakiwe babona yena ukuthi udakiwe caba Mekabushaya ukalawa vele. besibshaya besibshaya Umuntu honest uyasho ukuthi Thank you, mekaphuma babe. namabhola. Ngihela Mhlawumbe penalty. ngivela packet. Yeah? Mhlawumbe ngivela packet. Okay. Aseretho. Jwang. Nkwari. Oh batla Mhlawumbe tsone. ke no qoqa ndinto. Oh kwena unka bjwang. Ya, ska tlotela kwa fana ba. Oh kwena unka toki peki. Oh. Oh kusho ukuthi ukalawa beke nenkinga yosho. besibshaya ukala mfethu hayi mamela makabucalila kakhulu ukustop Shix. yeah Meka ngakhuphuli. Siyafana. Meka ngakhuphuli. Yini? Meka ngadli. Nix. Meka ngagwinya. Never. Athi mina hamba nabantu abagwinyayo. Mina manje umuntu othengisayo. Lo ntse ke scheme vele ka la tebe ni di paisa. Okay. Mara ne kusayisi itampi ya ka leyo. Yeah. Kinzo njani kulake lokushini bathi lokushini ke ngoto. Mara kamu ulofa training le motho o tsebang go wa gwenya. Yabona go nyiko ya khwinya ne kusathi. Ke re na ulofa ke nna ke fitli ke re ulofa training le motho o gwenya. Mina mfethu mina ngibazi mina labo. Ngibazi wawe. Hayi mina bengivale ezinye bekana abantu bakhe mina nami ngibehlangana vele masihlangana. Nami ngivana abantu bami ngara mina bengizivayela lezinye zami ezangara. Nabe kavaya besihlangana vele make enkwarini vele uyazi ukuthi hayi Isikhathi enkwara. Yeah. Kuyanyiwa Shix eDurban. mara ukala wena bekungcono ngoba yena bekanoku dlala seteamini manje mina yazi ukala wena nokudlala mina ngidlala obvious mina kwamele ngenze Uzibomba Yes, ngehenisi. mina ngiskimele ziyangiyazi ngihlala zikhona nami vele ngihlala ngikhona
Khohlwa nangeenkinga zakho ne. Akamnandi kanjani? Kanti hayi yangibulala right. So nje ayimfana. So when you go to the management ubatshe ukuthi ufuna ukuvaya kwenze batheni? Bathi kimi hayi. Bayabona vele ukuthi angikho grand angidlali lekhona. And vele yazini okay sharp bathi kimi hayi so khafa. Ngisaselinga like nga 1 year. Yeah, ngisayine 2 year na one option. Ngiselinga 1 year bathi aso khafa 6 months yabona ukuthi hayi sharp. Na grand. Ngivaya vele fike vele ngihlala eJozi vele. Yabona la ngisangila. Obvious bengadlali siza igithimi engibona igithimi engifuna. Yeah. Sharp ngiseJozi ngayine stress. Phela manje ukhumbule ukuthi sengijwayele ukuphatha inyusi. Inyuki eseyangena mara okay nginayo le yang maintain ne. Mara ukhumbule ukuthi iyaphuma ingene. And ngayi ispana sikho. Yabona and ngayi phela ngeke ujime. Ejuma ngakhona ku PSL mawusekasi. Training ayifani. Like training ayifani and then isikhathi asifani. The effort uzoyifaka ngara ku PSL nangayi and ne training uzoyithola ngara nangayi ayifani. Phela ngayi ukhumbule uyi1 the effort is nini mawukhathele no. Oh okay. You understand? Yeah and adithwani effort zakhe. So akilika mu koJozi kiliwani nekijima but akijimi khandi because into yanja akisebenzi ka muthanti ke batalent ka mu babo Can I ask you something? We say you had a new agent Dawaya Durban. Yeah. What happened to him when you came back? Bathu bana le batla uthepisa lifatsi li akitseli ngathi bakini bathu ba scam ke scam Ama agent ike. Scam. What happened? Scam. Scam. And bayacavana bangana ama agent. Mamela njengoba mfethu yaza ama agent afana nama coach. Phela ama coach mfethu bane group yabo. Bayaringa ama coach mawubheda mfethu bazocava shuthi lo yabheda lo. Yenza so ungatshe ukuthi okay indaba yakhe ayiphuma ngephepheni nani. Mara uhlala wazi ukuthi la lento le ikhona bayayicava la ile. Ngoba labantu mfethu bayaringa so yabona mawuyiplayer mfethu ungaziphathi grand utshe ukuthi ezinye into aziveli. And uthola ukuthi coach yazazi bayaringa mfethu mfethu into mfethu yabona ukungaphathi grand ama coach nakhona. Wadelela nani uhlala wazi ekugcineni uyohlangana nayo vile. You understand? So lento lena le journey le maninzima mara mina ayithemba namangihamba nayo bese ngibona ukuthi akuthanda lebhola laphela manje. Ngoba manje yazini bese ngidlalela ukuthi yazini ngikhona ukuthi maintain. You understand? Phela mangisuka lapha okay mangifika njoba ngisho ukuthi ngifike ngayi okay ngahlala maybe ngihlale like a year. Yeah. Nakhona okay leyo bale bebangihapha 6 months yaphela. Yaphela ngayi yabona manje ngayise ngina stress v. And stress manje so uphathwa in depression ukhumbule phela. So uphatha in depression asacabanga nakasayenza izinto bosazenza nje wasazenza like before. You understand? And ngayise ukusihlele ngeke sokuhlele boma a year na half ngathola isipani yabo mara yazini like okay ngisazwana ne baby mama yami njengoba ushilo ukuthi wena ungiphile ke kanti ngiphile uyavuma Uyazi story yenzakaleni ngithi story yazi kwenzakalani ngibuye le bank yazi ntwana ngibuye le bank the bank shop umntana uline umecala wami mata ngitshwarele 1000 la ilata ko wena hasithe ngitsamaya so kwenzakaleni kule 1000 le mengimnika kanje lo mntana ahambe ngimistake esingakhona ukuhlangana yabo the next day uShakes ubuye eGymini uShakes meka buye eGymini awuyazi true story meka buye eGymini uShakes mfana ngicela ungikhaphele yadi kunomntana engimbambise 1000 izolo le bank which is Monday Shakes angikhaphe Shakes meka ngikhapha hayi nje ngiyayazi ihlala ithi lapho uyagcina ke ithi ihlala ushaya meka phuma lo mntana Shakes said uzolanda 1000 umuntu ngithengisela imali yami hayi Shakes said hayi la sahamba ngithenza nje mi start imoto athasa hayi sesiyaphuma yasiyaphi siyalapha yamudlula yabona mudlula icampus kwethu kunespa lapha esekelini sesika ithi two sky vodka hayi mara 1000 lamlise bakithi ngwana ufuna ukuchaba uye 1000 lamlise ithi two sky vodka with two sky vodka siyabuyela la njalo asikancikwa nabantwana obvious ngibambiswa umngane walo mara kusindiki yami lapho bengisabhayiza nyana ngithi hayi uthi nginehonayi out so keep it profile amachita so wonke amachita mota umnike bond chance it's only now nalomntana sesiyayinga umntana sangisasarika after lapho sizwe after senza abantu nomntana John uShakes serious umntana uqala
amachita engwahlohlile ichiri but bayenza imedi zabo after lapho zingasafuna ukukhuluma nami. They killed the danger man. Exactly. They killed the danger man. Phela ngitho ngiqhubekile. Ufika nobody. Thank you. Ufika nona makulo masekepini ufika nomuntu. So they killed the danger man to win the game. Man of the match man. Obvious. So you kill the danger. Yeah, you're the danger man. Okay, maqeda ukuthatha inyuku. Obvious. Sesaploma kwabanye abantwana. Njengoba mina ngithi kuya survive. Saploma kwabanye angibazi la baya, wangifaka kwabanye. Saploma sifika ilapha saphuma khona sapha imbumbi. Njengoba ngisho la banazi lesijoko ngimfonele, ngicela umfonele azwakala. Makazwakala wazwakala nempintshi zakhe ila ke sengizikhulumela khona. Yeah, makugayo ubani? Ubonise u. Yeah, Into engashiya nge 1000 rand most uyala. Ngeke. Alright sheke. Asibuyele lapho siyabuya kule ndaba le. Siyabuya phathi kahle sekanemedi. Okay. So nemedi manje mase enye. Yeah. Okay. Ngasamthanda ukuthi secret wena. Ngithanda ba. Udine manje ngithi usanemedi so nemedi manje. Nemedi. Oh manje ngiba ngithi Ngiyacabanga. Ubani? Okay, sharp. So nemedi sharp. Ngiyabela sheke. Sobuyile ekhaya. Angisakubuza ngise imedi hali out yami. Sharp. So mina mpita ngifuna inkinga. Asikala siyabona. Ngiyakhona ukubona lo yamncane akazi next futhi. Ngani yami manje. Phela kudala uphilo ulahlalile eDurban yeah okay you can continue. Yashimo mara mfana unjani. So yeah. So buyile frustrated bakuphathele for 6 months hlela unyaka. The next movie vela kanjani? Waya kuphi kanjani the other team? Yeah, the next movie mangisuka la ngiyakule part. Venda. Yeah, venda. Le part venda. Yona le agent le scam. Scam. Le thathele kulo ya. Hayi kusita scam. Ngibuya after bethi seyibuya bethi nani sponsor le part. Sele part ikhona bethi enye coach ngathi bra yakhe vele buya ngana overseas ayivele nami sengiyanqingiswa la. Yabo ayivele bathi ngiyoshima vele le part hayi. Angiyaya ngala le part le part mfana. Hayi 4 months abe awusitsheli. Hayi lapha hayi kunzima ngala. Akashisa ngayi. Ayingayashisa ngayi. Ngayi impetazini nami impeta ngisekho ngithanda lisekho ngayi mangifika ngayi le mali abanginika yona. Imali ukuthi impeti ngihafe ngala angisasali na nix. You understand ukuthi kufanele ukuthi impeti ngisebenzela ini. But ama bills. Yeah, well ama bills. But isn't that better than staying at home and not getting anything like zero? No. Yazi coming for the ngicela ungene emlomeni. You know Shakes musho kanje ne every time amasoka player khala ngokushisa. There's this guy ongitshele something 2 weeks back ayingamuzwa kahle. Athi kimi watsantwana tsa polo di counter king ari motho wa khona udula sana msebenzi atsamaya di groundung for the whole day but motho tlo complain aka uchisa for wa kene for 2 hours. Ngathi yeah what the point. Ari motho sana sponsor ball o khona wa di teaming adule di groundung atla di tournaments the whole day di kasi but era thole span o tlo botsa go gwa chisa and span ke 2 hours. I even wanted to say I feel like a lot of South African because we work up here ba batlileng mo trip and pass. They complain a lot about weather conditions. Snow, pooling, and etc. A lot of the soccer players that have come here are like, yeah, she's. Why is that the case? Is it? I think the complain always. Phela so sakasefenda phela lakhona ngayikashisa ngayimpi ne treatment ngara yabona zibaya mfethu mangacocela sangala phela mfethu beke bangehlise ebhasini. And manje ubuye Durban kune beach kunabo stay venda kuvela omunye umama omnyama amaphilati la so wena mokhalela labantwana mubabone venda bama-potri ingathi kathuso pha basically into ekungalise venda ukushisa ngapho kodwa singathi vela kathuso pha enona ukwethebena thuso fana ngayimpi angikhoni impiti uhlangane nawo slay ngayine treatment. Tell us the story of the bus. Ngayine treatment ngala phela nangala mangifika ngala nomholo 5000 nyaka wamele ngajust nangala ngibuya ku PSL badlala NFT yabo NFT ne PSL ayifani yabona mina nokuthi ngilibambe angiyalibamba ngiyaphasa ngiyawokha yabona uthi ukuthi ngiyaphasa ngiyawokha ngiyama akuna space la ukuthi ngagijima uyazi bodeni kodwa yabo ngiyenzela ile ngiyaphasa ngalithi yabo ngaphasa v lapho lazingena kwi1 mangena hayi sidlala idraw 1 bethi nayi chairman yafika bethi ebhasini ithi mina bethi bengokho egroundini
Get out my bus. Yo, get out. Cabanga venda mfini. Ayabona himself. Ngiyabona ngithi yo. Ayabona nayi ukuthi nje mangifika endlini manje ne ayibhaka into zami mfana. Angeke ngimene. Cabanga umuntu azongicosha evenda athi ngifike ngani mina eSoweto. Phela manje sengicabanga eSoweto ngisacabanga mina le ndaba ukuthi manje kwamele ngibele le ubheli impompo yini sokule nokho hayi fana inhliziyo yami seyisiri emakhado nami ngayo uyangaza ayi inhliziyo awumphendula awumphendula ngina manje yazi ndayi yami ngiphendula skesi angimphendulanga mfethu ayi ngiyabona ukuthi yazi nabangamphendula mfethu walifaka ngibuyisele ebhasini vele ngincenge ukuthi ngingene ebhasini ngibuyele ngala vele mangifika nama yazi decide ukuthi angithatha into zami vele ngibalande Clarence ngilapha ngibatshele ukuthi angifuna nix angifuna 6 months angivaye vele ngibile eJozi ngithazi naye ku Grand ngifike eJozi vele hayi vele ngibile ngijima umama vele naye bekabona vele ngivaye naye yabo ubani lo the partner the partner lekala ya baby mama vele naye yabona ukuthi hayi treatment yaphetha naye asho ukuthi ayasana vele ngivaye vele ngala uvayela le client on post you client client at the time but that time it was no client. Be respectful no be respectful Okay. his partner at the time Imam yeah yabo vele naye bekabona treatment yangala vele yaphetha ngapha kenye uthanda impahla shopping ni shopping into zabo 30,000 hola 5,000 izinto zayehla manje akuna ukuthi ungamfaka emakhams yo my friend ndekabashuka abazothatha ugold uyabona sambe and obviously amothola 5,000 mina ngithanda shopping abo 20,000 ngishuta amahiza nesijwayezela leyo mpilo le ngakuphi mfethu mina ngaze ngahola vele into eyiqinile is it what was your highest yeah, your highest mina mfethu mina nawe yazi ngangifaki ngangifaki awufuni maqedwe uzothi ngixoxa istory night after lapho wathi nachete ngithuthe ngine eGrand kwamazulu lapha mbet after tax bengibamba 35 okay imali bengiba mina ngaze ngabamba boma 5 tire nakhona mbet iyangara kuma inkinga zami ngapho mbet angikhona mbet nokubamba mbet ne juice ngiyabona ukuthi angiyasafara ngcono manje ngibuyele lokushini ngiziphandele lokushini yabona vele ngibuyele lokushini vele angichime vele ngibile ngichima hayi vele qamuke vele le lento yama union ayikhumbula yeah vele sithatha bengijiba kunzama vele ngicela umoya kunzama labo lapha ya bahlanganise lento ama union yeah ayihlangane vele lento ama union isidlala ne Free State uFloyd beka lapha vele uFloyd ku Free State nabe vele friendly vele beba camp eBino Bino ne vele ngifike dlala ifriend la ngithola vele uMakhawula labo dini bangala angizange bachathe kanje uMakhawula ngakwazi ukuchachana ayi vele ngichacha uMakhawula ngibachacha kodini vele hayi ingibize vele leyakhosha ite mfethu hayi ngicela mfethu uzwakala kusasa ngizojima nathi yabo amnani hayi vele kusasa vele ngiye vele angijima mangifika vele ngijime ayibashayini idrill ayibangibeke ngaphandle esiju ayi angisajimi manje sengimile ngibukela itraining ayiphela itraining ngibuye kusasa vele passing drill ayibangibeke ngaphandle vele ayi angijimi ithi ayi indaba yala manje ayi mina sengizoyeka manje la ayi ngivane nyudiga yasevala ecafa diga khona nyudiga sevala esidudla so esidudla ngene amadayisi bonye bayiswayiyo vele chimi bana ayi ngitshela ngithi ayi nami mina ngisabuyela hayi bana yami angeke ngithuni right hayi siyabuya la walithi kusasa bazokufaka ayibona manje ngiyabona ukuthi hayi ngayiyangikhuthaza yabo angibuyele kusasa vele zithi small sided hayi bangifake vele ngiqhaqa ayabona hayi bathi friend ne tax angene vele next day friend vele ngiqhaqa ku tax ngishayinet hayi bathi vele siya pre-season bathi ayisiyebutswana vele passport amnandi vele azivaye sibutswana vele sivike vele sidlala ama game ngala vele ngibuye na 3 goals ngibuya vele abangayi contract Free State vele ngithole contract vele ayi yazi ebolweni ayibona ama agent mangithi igame sokutholeke manje kanjani manje ngoba nami ngiyaphiwe eteamini ngiphiwe eteamini mina ngiyazi the agent bangitshela ukuthi the agent lena yiyo ezongikhulumela lapha bangimele ngisayine la into yalapha eteamini yayize ukuthi lento hamba kanjani vele ngizothini nami ngifuna umsebenzi athi vele the scam list ayingene naso the scam list ayi banegotiate lapha yana vele awo vele ngiyabona ukuthi hayi vele la imali yokuncenga
yabo vele sign vele sijuku vele first season vele hayi first game bangilahlele vele ayi dlala ne ACs and uyazi lapha Free State vele ngithi vele Free State yazi ukuthi vele gachinga mamela first game isikhathele sonke ayijuku lapha bengizwa ngathi impeti yabona iground ngizwa ngathi sinye steep ngathi ngigibele enye intaba ngiyakhuphukela kunzima ukubuyela emuva kunzima uqeda umuntu ngesteep over no mangithi ngiyaphasa ngibana ipower abantu abaveli bazibahlaba mfethu kubenta emukwena vele no makhawula naye yabasibiza athi ukayi number 3 ukayi number bengishawa number 16 ukayi number 16 makhawula ngisakhumula bekashaya abasibeka phambili ayibasinyele no makhawula vele hayi vele hayi angithi amana ngiyabekezela yabona hayi vele ngibekezela vele hayi ngiphusha vele kuye ngidlala amagame amanye yabona ngidlala ayiko ngidlala hayi nawo injury vie phule vie groin operation angihlala unyaka wonke sijuku ngihlala unyaka wonke ne-operation ayabuya riding le viki kumele manje ngibuyele eva sengiyabshaya viki sengiyabshaya viki ngayi mara ngada ngihluphanga kakhulu ngiyabshaya lokuhamba limit ngada ngakho limit yakho phela gym uzothi groin kantiyo so man yabo hayi vele ayikunamu groin mfethu ayikunamu groin vele sengihlale vele another year vele angirecover ngibuye mfethu hayi ibangibize vele ofisini vele lapho sengiyajima sengifit yabo abathi mfethu maybe sekusele kuma 2 months ukuthi iliki sizophela 3 months abathi yazi hayi vele yazi yabona ama team bayabonisa amasozovalo bathi asesokuvayisa ngisakhona ukurenew contract nani yabo into ezinjalo ayingidavela mnandi yabo mfethu ayi kanti amachita mfethu kudlalwa bekudlalwa I think iNetbank bawine iquarter final kumele bodlala semi final nePirates and kulelo viki lelo dlala nekhosi during the week leya coach bas test abafake thina vele lezi ezingadlala ayi mfana ngiyenze ikhosi vele ngilivale khona umngane wakho ngimnike enye into vele khahla net goal ngivuke kusini bethi bangibize ofisini batana icontract hawo another year nanda ngisign Free State cha bakupha ngaki bangawani vele awani vele kuqala vele pre-season phukiyane vie yo mfana ayifana sengiyazibuza ukuthi kahle kenzakala yabo leyo season vele bangivayise vele mangisuka lapha vele ngiyathini fonele uJoe vele uJoe hayi time anyiko hayi zwakala babera vele ufike vele kubabera ukuthi yazi umuntu abhadala ama bills endiyazi vele beyikhipha yabo babera vele ngifika hayi mina nama team la mina la amancane la yangihlula 5 months be enough nakhona hayi yabona angithola umindu lapha akagijimisani yo ngaphathi ngilezi ngapha mina ngizijwayelanga lezi into ukhumbule phela ama team okay ku Free State besigijima mara bese ngikhathele ngizokudala into ukugijima hayi Vodacom yabona manje ngithanga hayi energy ayisekho ukuthi yazi umuntu afuna ukudlala ibhola yabona uthanda lisekho sengidlala ngani ukuthi yazi ibhadala ama bills avela yazi ngithini angidlale 5 months ngithini uRoger vela ayekuphi Platinum ayabona ngithi naye angeke ngimele le yazini ayithi umuntu ayekele ipride vela ngithatha into zami vela amabheke ngiqhwa Rustenburg kokode vele cha ufike uyamtshela kunama kokode ningakhulumanga next ngifone abaniksi mfethu ngivana nabo Zulu esho mntwana yami Zulu boy ngivana nabo Zulu no Andile intwana lo khona intwana yami uAndile ngivana nabo vele umuntu vele beyangala hayi vele umuntu vele ngiyamtshela umuntu vele ngizofikela kuwe ngizokidla kuwe amnandi uyavuma umuntu vele awuthami vele yabo vele ngivana intwana zami vele lezi cha mangifika vele angimtholi uRoger first day ayivana yakhe ngithole enye vele assistant ayiringa kakhulu yayicaba ubani ayiphoqani enye umilithini mangifika yangiphoqa lapha angiphoqa ngithi angiphela umoya ngibuye vele second day mangifika uRoger ngithola yona lo milithini ithi ubuyile wena futhi ngithi yangibuyile yabona kanti ngibona yenye usibuda yabona lo sibuda le usibuda le physical train isifana noRolando ngibona yiyo vele angicela ubize uRoger yabo uRoger athi hayi ngiphetshela lo muntu ngikhuphuke vele bayibize lo milithini uRoger bangifika hlanye yo ufunani ngithi ngifuna umsebenzi athi abatshela abagayi kid atshele lo milithini ayicava le hayi le yami wena isikhapu le kuvezi intwana zami lezi nikeni ichase angifike nami unfit angijime esijuku vele 1 2 week vele ibuyi fitness vele ngibabhazi cha
contract vele mnandi avele sipush avele relocation angara vele no injury yabo vele zithi Cape Town team vele relocate se Cape Town yakhumbula vele bayibhaya Cape Umoya Cape Umoya siplome ngara vele hayi into zami vele zihleli kahle vele ngidlala yonke into first season second season naku mase kuzoqala iCovid before iCovid December Covid qale January ngithi I think November early November ngiphuke nara dlala ne Free State ngiphuke Free State ayabona ukuthi yabona manje yazini ayidento le ayisekho yabo ayi mazithi kuzi Covid ngayi obviously sibuye ngayi mase sibuya ngayi ngibone ukuthi lento le ayisekho le hayi ngana manje yazini ngiliyeke lento le ngoba manje akuyafana hayi la khona after Covid ngabona ukuthi disk ngiyaleka avele waleka kanjani ngiyaleka kanjani Like what the plan after that? Plan ebengeke ukhumbule beyi Covid iplan alikho umazibona like kwamela ucabange nakhona ngeCovid ukhumbule bayafula imholo mahola bo ma3 tiger bhala 15 mahola choko yabona into ezinjani and nako ayikho into ukuthi uzokhuluma no akekho umuntu bakutshela ukuthi akunamuntu office sebe decide lento yabo anami decide ukuthi avele yanyeleke ibhola nakhona bathi team bazoyibhayisa vele bayibhayisa vele team and lapho iplan alikho ukhumbule ukuthi lento lezenzakala kanjani ngapha ama Covid ngapha yaphuka ngapha kwamela ubhadala into like into ezibhaya iplan alikho phela bongaplana ukuthi lento lengayenza ukuthi ngaphela ibhola noma kanjani yabo Shege, so do you think Elon lifestyle nokuba short tempered is not the ones as cause like your football career and alento ukuthi when you are injured you want to drink yazi ukuringa evar nemsizwe ne I think okay ama injury ne la ungatholile like now like ayenzile ukuthi yazi ukuthi nami like ngibe ngingasabi nethemba ukuthi yazi ngisazodlala like ngingasabi nothando but I think enye into no yabona nokuphuza nakho ne I think ikayenza eda ukuthi yazi nalama injury ukuthi abe khona ngoba every time mangadlali nakhona mangadlali ngenzani ngiyophuza and imali belungaphuza imali beluphuza ukukhumbula ukuthi phela thina siyaphuza and emasiphuza besiphuza kakhulu into ezinjalo and emaphuza awushaye extra lazinto ezinjalo I think naye be contribute ukuthi umuntu athola ama injury kanjani yabo so I think ezinye izinto abona sometimes ne empilweni I think thina ama soccer player every time into mayingayenzakala ngendlela yakhe ebholini into yokuqala sibalekela kuyo sibalekela etshwaleni and I think utshwala akusi solution the moment ungadlali the moment kumele like ube ne courage ukuthi yazi manje angidlali ne awuthi ngiziphushe ngishaye gym awuthi ngishaye extra yabo into ezinjalo lapho uzobona ama results uzowabona na ukuthi uya manje the moment wena awudlali and ngayi frustrated ngayi yabona ufair nasendlini awuna support nani ila kumele yazi uthathi ikhwama zakho uye gym usho ukuthi yazi yabona manje stress sami isikhiphela la anginidi abangani anginidi support nani okay angabe ngiyintwana nani bengayi understand but yabona manje mase ngiyibona ukuthi yazi kumele ngibe strong lapha ngithathe njengendoda khona abanye abantu bethu abakhula bangabi naba bakhuthuka ukuthi umuntu ukhula nganabazali yabona into enjalo ukhula kanjani ngabazali uba strong nami kumele ngibambe ngalento ukuthi yazi ngibe strong ngivaye ngijime yazi ngi overcome lento le bathi angeke yenzeke le bathi angeke ngidlale le khai leli you can understand and the other thing you were lucky because you la way corner you going with your partner you have parents you can call them your partner is there maybe ngaya ukuthi baby ngifuna ukujima ngiyi1 yabona but when you have a partner umuntu ozo or maybe bunenkani nje obusho yabona yabona eDurban bengana partner eDurban lapha bengiyi1 yabo ipartner ngithole after Durban okay lapho sengizohamba khona yabona like ngimthole vele okay before ngicamba before ngiyeDurban mara bekumuntu ohlala va eJozi beyangeze ngala bengihlala ngiyi1 maybe bekeza maybe once nakhona nakhona yakwabona abantu amabafere ifone like sometimes ayincedi ngani ngizokhuluma nawe ngefone ngikubona ka phone and then mangiqeda ukukhuluma nawe sengikhohliwe msizwe izabuya inkinga sengibuyela va ngibuyela lento le yabo and mina kumele ngenzeni ngayivumeli lento ngenzeni every time ayiqala lento ngizama ukuthi yazi lento lena ngiyayilwisa ngejimi yabona
yabona mina into engizoyisho kuma soccer player ne into analezi ezizayo ukuthi yazi whatever yenzakalayo utshwala akusi solution yabona whatever yenzakalayo mawungadlali mawune stress talk to someone yabona noma ungakhona noma kunzima but try ukuthi ukhulume nabantu ngoba like ama soccer player they going through a lot honest like ukuthi abakhulumi nani like we go through a lot sizwe so no awuthuki wena ubuzwa ngalezi zinto lezi abantu bathola ama accident ama like not exactly ama soccer player like ngiyathuka sizwe ngoba lento mina ngibuya kuye sizwe nami bengidriver from eDurban nje ngidriver from ebusuku ngidakiwe like yabona endleleni like bong awazi ukuthi kungayenzakalani mina I was lucky ngoba ngizange avela izinto lezo but it was risky for mina ngoba like uyabona kuyenzakalani because nami ngithoswa lento yangithusa ngithoswa lento ukuthi you were driving mawungekho teamini uzekazi and you remember what happened to who's that guy from overseas he signed with Sundowns the right back Anela Ngqo Anela Ngqo ngobuye entatha kuso because they were training excel so nje utshwala kusisolution yeah but now looking at yourself now you're mature you know better how would you advise your younger self my younger self ukuthi bekumele like izinto ngazithathanga the way ngizithathe ngakhona because mina ngizithathe ngokuthi I know and ngistar and whatever yenzakalayo ngizoyi overcome and bengazi ukuthi utshwala bengengikhona ukui overcome lezinto lezi ezenzakalile ngotshwala because utshwala bungibuyisele emuva ne lifestyle lebengiphila bungibuyisele like I've lost like a lot of things kube ngifair manje kube ngifair kube kunento ezibhaya yabo but nakhona is not the end of the world yeah, like it's not sonke sine second chance namanje zikhona izinto kumele sizenze never too late never too late ngolento sayithanda and nakhona sohlala sikuyo yabo namanje nje busy ne D license ngifuna ukushayela i D license ngizithwele nje into encane nje coaching ngilebele ngifunda and then I'll take it from there yabo that's nice yeah hi bafethu ngisho ngisho ngithi singakhuluma kuze kufike ilanga lonke but wale episode shekeleke kanti ukukhuluma kamnandi kanje bafethu sithanda ukuyivala sithi thank impilo thank imali uvalo dololo impilo olujukujuku kwamawala lamavula vala don't forget to subscribe bafethu asibonye